Seven Seeds, lista najboljih momenata iz ove anime, po našem mišljenju. Biće puno spoilera. Ako niste pogledali ovu anime, obavezno je pogledajte. I idemo! Broj 1. Otkriće o kraju sveta. Posle 1,5 epizode lutanja, pokušavajući da shvate otkud i kako su se našli u divljini, dobijamo pojašnjenje i mi i oni šta se zapravo desilo. Pošto su Natsu i Arashi pokušali da odu od ostatka tima Leto B, naiđu na velike probleme da prežive u novom i opasnom okruženju. Njih spasi Mozu, jedan od instruktora. Potom se tim Leto B ponovo okupi. I Botan, uvidevši da ne može više da krije istinu, otkriva sve o apokalipsi koja je nastala zbog meteora i o vladinom projektu Seven Seeds koji je imao za cilj da spasi čovečanstvo od izumiranja. Botan pojasni da u Japanu postoji 5 grupa od po 8 ljudi i da su oni tim Leto B. Ovaj moment je posebno bolan jer oni nisu znali ni pristali da učestvuju u projektu i njihove reakcije su očajne i pune bola, što je razumljivo. Srećom po čovečanstvo, oni se ubrzo osveste i odluče da prežive u novom svetu. Broj 2. Surovost obuke tima Leto A. Dok je tim Leto B izabran bez pitanja, tim Leto A je odabran na daleko užasniji način. Osmišljen je dugogodišnji program treniranja posebno uzgojenih pojedinaca. Ta deca nisu znala za drugi život osim u tom surovom kampu. Kamp je surova sredina gde samo najsposobniji opstaju i gde su trenirani na nehuman i nemilosrdan način. 2 momenta vezana za njihov trening su posebno moćna. Prvi moment je kada Ango bude kažnjen jer je napao jednog od instruktora. Sama kazna je previše brutalna jer ga teraju da provede dane u jami gde prave đubrivo od otpada. Ali ni to nije najšokantnija stvar u ovom scenariju. Tu on saznaje da su svi diskvalifikovani kandidati, njegovi prijatelji od detinjstva, ubijeni i bačeni u tu jamu da postanu đubrivo. Jeziv i traumatičan moment koji je zauvek promenio Anga. I definitivno je moćan opis brutalnosti kampa. Drugi moment je vezan za konačni ispit u kampu. Pošto ima samo 7 mesta, a puno kandidata, instruktori osmisle borbu preživljavanja između preostalih kandidata. Samo onih 7 koji prežive i poubijaju ili otruju, kako je to prikazano da jedna devojka radi, će biti izabrani da budu član projekta Seven Seeds. Kao da to nije dovoljno, oni im postavljaju i zamke u vidu kvarne opreme i oružja i otrovnih biljaka među zalihama. Brutalnost ovog ispita kulminira u sceni kada Ango, Ryo i Shigeru pokušavaju da izađu iz jame uz pomoć opreme za penjanje. Oni nikada ne bi došli u tu situaciju da im instruktori nisu presekli konopac kojim su trebali da izađu napolje. Penjući se gore, zbog stresa i povreda, Ango načini grešku, ne otkačivši anker, time dovodeći sebe i Shigerua u opasnu situaciju gde vise o jednom konopcu i jednom ankeru. Ryo je doveden u situaciju da izabere ko će od njih dvojice preživeti, što i čini bez nekih većih problema. U drugoj sezoni nam je otkriveno da se ova situacija ipak malo drugačije odigrala nego što je prvobitno rečeno, ali dobro. Ryo i Ango prežive, a Shigeru pogine od pada. Ceo segment vezan za kamp i odabir tima Leto A je jedan od najboljih i najsurovijih u celoj ovoj anime. Broj 3. Mitsurin ples i tim Zima. Po buđenju, najgoru sudbinu od svih timova je zadesila tim Zima. Zbog kvara na komorama 3 ljudi je u startu umrlo, a od preostalih 5 2 je napao i pojeo tigar. Pratimo Takahira, Fubukija i Mitsuru kako se bore sa prirodom, lošim uslovima i divljinom dok idu ka skloništu i zalihama. Nažalost, tigar ih sve vreme prati i u jednom trenutku napadne i naizgled ubije Fubukija, koji se hrabro žrtvovao da bi ostatak ekipe preživeo. Potom sledi jedan od boljih momenata u ovoj anime, kada Mitsuru i povređeni Taka pokušavaju da prežive okrutnu zimu u pećini. Mitsuru shvata da ne mogu oboje preživeti ili je možda sve što se desilo bilo previše za nju da podnese. Ona skida preostalu odeću i pokriva Taku, dajući mu time šansu da preživi hladnoću. Ona potom, lako obučena u jedan haljetak, izlazi ispred pećine i izvodi ples ždrala. Plešući tradicionalni japanski ples bosonoga, ona lagano umire i na kraju
Ne završivši ples, ona se smrzne. Tragičan i dirljiv kraj dopadljivog lika. Preživeli Taka, slomljen svime što mu se desilo, verovatno ne bi mogao da nastavi, da mu se nije pridružio Fubuki, za koga smo mislili da ga je pojeo tigar. Uz njegovu podršku i pomoć, Taka uspeva da dođe do skloništa, gde doživljavamo drugi moćan momenat vezan za tim Zima. Taka je sve vreme halucinirao, zamišljao svog pokojnog druga Fubukija, videvši njega u vuku koji mu se pridružio. Opet jako dirljiva i moćna scena posle koje Taka usvoji štence tog vuka i nazove ih po imenima svojih preminulih prijatelja. Broj 4. Par lepih momenata, Haruova muzika, a pre nego što nastavimo sa strahotama. U ovom novom svetu nema puno mesta za naizgled beskorisne stvari kao što su umetnost i muzika. Logična i praktična misao, ali život je ipak više od pukog preživljavanja. Dva su lepa i dirljiva momenta koja ovo poručuju. Prvi je kada Haru, profesionalni pijanista, i Hana putuju zajedno i naiđu na crkvu. Tamo zatiču organu. Haru, koji je pre toga pljuvao po svom talentu i odricao se muzike, maltene odmah iskoristi priliku i sedne da svira, ali organa je surovom ironijom pokvarena. No, to ga nije uopšte sprečilo i on ipak odsvira za Hanu, sebe i gledaoce klasično delo Morning Mood. Haru i Hana, u nedostatku boljeg izraza, haluciniraju da čuju muziku. Ova scena je posebno moćna jer nas uvlači u njihovo stanje uma i čini kao da mi zajedno sa njima haluciniramo da čujemo divnu, opuštajuću muziku, koja je oštar kontrast surovom svetu u kojem se nalazi. Predivna ideja i realizacija. Drugi moment Haruove muzike je više praktičan. Posle iskustva iz crkve, on se vraća muzici i pokušava da je svira kako god može. Pošto njegov trenutni tim napadnu slepi miševi, on uspeva da ih dezorijentiše svirajući na svom ksilofonu, koji je nekako napravio od stena i kamena. Ovde je prikladno odsvirao Štrausovog slepog miša. Videti Haruov razvoj lika, kao i značaj muzike u novom svetu, je jedan od ređih, lepih i podižućih momenata u surovom svetu Seven Seeds. Broj 5. Kraj skloništa, Silent Night. Seven Seeds projekat nije bio jedina nada čovečanstva. Takashi Sugorno, Hanin otac, koji je organizovao i kamp tima Leto A, je takođe organizovao i ogromno sklonište u kojem je želeo da preživi apokalipsu, zajedno sa velikim brojem ljudi. Cela ideja je počela iskreno dobronamerno, a završila se kao nešto iz igrice Fallout. Kroz dnevnik jednog od zabavljača, Ibarakija, saznajemo njihovu tužnu sudbinu. U ovom arku su dva fantastična i surova momenta. Prvi se desio pošto ih je zadesila poplava i uništila većinu zaliha predviđenih za stanovnike. Tada pogine i Takashijeva supruga. Suočen sa ovim problemom, a i poremećenog stanja uma zbog gubitka supruge, Takashi organizuje prevoz velikog dela stanovnika u drugo sklonište. Ubrzo saznajemo u šokantnom preokretu da drugo sklonište ne postoji. Svi premešteni stanovnici, uključujući i decu, bivaju stavljeni na voz sa kojeg nikada neće živi sići. Takashi organizuje masovno ubistvo većeg dela stanovnika da bi se od njih moglo napraviti đubrivo i hrana za stoku u ogromnoj drobilici da bi ostali mogli da prežive. Lik zabavljača Ibarakija je morao da pomaže u prevozu svih ovih putnika u njihovu smrt, što je jeziva pomisao i zastrašujuća sudbina sama po sebi, naročito za nekog ko nije prikazan kao loš čovek. Druga i možda najbolja scena u celoj anime se desi posle ovog masakra. U skloništu izbije nepoznat i smrtonosni virus koji ubija i ljude i životinje. Ovo dovodi do definitivnog kraja, jer prostor više ne može da podrži ni ono malo populacije što je preostalo. Uvidevši da ne mogu da se izbore sa epidemijom i da je kraj blizu, stanovnici se odluče da u želji da spreče širenje virusa u svet, zapečate sklonište i da preostali preživeli izvrše samoubistvo, zamrzavajući se u ogromnoj hladnjači.
U ovome glavnu ulogu odigra drugi od zabavljača, pevačica Marija, koja je ironično bila asimptomatični nosilac virusa i odgovorna za većinu zaraženih. Pred sam kraj i čin kolektivnog samoubistva ona preko razglasa peva Silent Night, time pozivajući preostale preživele u hladnjaču. Cela scena i pesma su dirljivo i moćno realizovane i stvarno nam prenose osjećaj očaja, bespomoćnosti i predaje koje su stanovnici skloništa tada osjećali. Svi je prate u hladnjaču, maltene omađijani, ali zapravo pomireni sa sudbinom, dok Ibaraki zatvara vrata i posle, zapečativši posljednji ulaz u sklonište, i sam uzima pilulu za samoubistvo, ostavljajući samo dnevnik iza sebe da posvedoči o njihovoj tragičnoj sudbini. Mnoge su fantastične scene u ovoj anime, ali Silent Night segment je stvarno 10 od 10. To su bili naši momenti iz Seven Seeds. Pošto ima mnogo moćnih momenata, ako smo neki izostavili, napiši u komentarima koji je taj tvoj omiljeni moment. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe. Pratite nas i na društvenim mrežama. Pogledajte i druge videoe na našem kanalu. To je sve za ovaj video. Arigato! Vidimo se! Matane!